Yanadikia Mohoro munene wa borithi Japheth Kameme ningĩ no arutete mukana kuri maabitha borithi aria marekuruhania na woi wa mahaki akiuga thiko ciao nĩ ndare. A major crackdown, a major crackdown, major operation, because we have, as I said, we have a responsibility in enforcement. NTSA have another role, major role in this. So wale wote wako kwa hayo, uko na gari yako ya kutumia yako binafsi na familia yako, umepeleka kwa matatu, tutashika wewe, you've been inconvenienced, tutapeleka kwa kotini. Incidentally, we have reorganized traffic. Unlike the past, all responsibilities regarding traffic matters in the country will be under the Commandant Traffic, Madam Mary Omari, Assistant Inspector General, the whole country. So any incident happening any part of this country, we are going to hold her to account. Hii upuzi ya kuchukua shilingi ya musini 100 kwa barabara tutaacha. Tufanye kazi, tuhudumie wananchi. Police work is a calling. We know nobody is able to compensate any police officer for the effort he or she puts, because we are on duty 24 hours. But this is a calling. I did not wear this, put on this uniform to make money, but to serve. And it is honor to serve. I'm grateful to Kenyans for giving me opportunity to serve as IG. There are many other police officers who would have been IG, but I got that opportunity. I should not abuse that responsibility. It is to serve. To further enhance police visibility and security in the country, we have also directed all officers who are currently on leave to resume duty with immediate effect. I wish to call upon members of the public to remain vigilant, even as we celebrate, and report any crime or suspicious activities to the nearest police station or through the police hotline numbers 999 112 911 and 0800 722 203. I wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year 2024. Mwaho wa rugamiriri a wadi bunge-ini ya kaunti ya Kiambu ni mokireire mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa makiuga ni woracogera njukaniriro gatagati ka gavana Kimani wa Matangi na atongoria aria angi athure kaunti-ini iyo. Oho ni maugite Ichung'wa akoretwo agitwara tabarira ciothe cia waki wa barabara iria igairwo kaunti ya Kiambu ni thirikari nene gicigo-ini giake kia ubunge. Twathuririe andu atandatu ithe mutikoririkana tugithura president, tugithura governor na women rep na MP na MCA no cio ngina senator. No riu kwi andu mathiite magakoma wira-ini wao, na nie ndiramwira uguo ndi member wa committee ya transport. Ni turakarite muno ithuĩ andu a Kiambu tondu turenda atongoria aitu aria mathuritwo makofie gavana witu. Gavana witu orurite Kiambu yothe ward 60 tukona ni aheana njui, ni aheana nguku, ni aheana basari. Na kwe mundu mwe kwenda kwanira na kugiriria na ni njui ni aranjigua. Ahetwo gitikina na biu kuria bururi-ini na ni wa Kiambu. Arathire aracokanirie bara citu ciothe cia Kiambu, aratwara gwake sub county yake wiki. Mimi nataka kusema mimi ni Mjaluo na sisi tumeamua kama Jubilee tuna support wa Matangi serikali yake. Wakati governor anatoa speech yake kwa bunge kwa maendeleo ya wananchi, wameitwa na MP fulani. Na wamama ikifika mwezi wa kwanza sinasema jina ya huyo, ndio rais ajue iko watu ambayo wanamdanganya, wataki kumwambia unga iko juu na mafuta.
maisha iko juu. Rekei gavana tondu ni urutite wira mwega na wena mibango miega muno ya gwethera anake na iretu a guku gwitu Kiambu wira uyu utwarane haha kwa haha na wira wa the national government. Gitiguo ithuĩ mauti Kenya tutiga gukorwo ni turahinyĩrĩrio, gavana tunyitane ithuothe kwiragwo mbogo itithiaga ci hamwe ni undu wa kwendana, ni undu wa kumenya ugwati uria wi mbere yacio cingithie mwe kwa mwe. Gitiguo turaririkana hindi ya Moi twanjirie tukirwo ati no nginya bunda ikinyire mbarathi. Gitiguo ni amahuragwo githi ithuĩ twahuragwo. Riu turona maundu maingi manene maratwarwo na kuria riu ona ithuĩ Mutumia wa ukuru wa miaka 23 niokireire aruti a wira thibitari-ini munene wa Embu ni kiria augite ni magondereire wira-ini wao thutha wa mwana gukua ari nda ya nyina thibitari-ini ucio. Claire Nyambura kuma itura-ini ria Ngiriama augite mwana wake akuire thutha wake gutiganirio ni aruti a wira a thibitari ucio ona thengia wa kumumenyithia ati ari na ruo rwa kuheo mwana. Ni kiriro kia ruo gia Claire Nyambura Njue kiria kiumanite na gukua kwa mwana wake riria aramugicaga thibitari wa Embu level 5 undu aramenereria rigitani ni undu wakio. Nyambura uria no wakuru wa miaka 23 ni ugite angekura mandagitari matiamutiganiria nyomba ria kugia ciana angi na mwana wake ritu no atiriu ni kurira ena gicaiko kia ngoro vuvo kwinuka mucii ari njaranthiri. Daktari akaniambia hawezi kaa na mimi, so hapo nikafanywa nurse mwingine, wakaanza kuargue. Mmoja anasema ni 2 centimeters, huyo madam hajafikisha, mwingine anasema hivi. So nurse mmoja akakuja akanifanyia hiyo VE tena, so nilikuwa na bleed sana, maji sijui ni maji ilitoka, I don't know, maji na blood. Akasema ni breach. Arauga wanathengia gukaira rigitani na mandagitari aria maiwandire muthenya ucio ni undu wa ruo ruria inaguo niko megucagia wanathengia gukorwo mwana aumaga njira ria uciari arugamite. Hiyo time ndo anavaa gloves, ndo anatafuta makasi, ndo anavaa hiyo gown asichafuke. Namwambia mtoto atakufa. Nikajaribu nijisaidie, akaniambia sio kazi yako, achana na yeye. Nitaka mtoto after 5 minutes nikakulia, nikamuuliza kama mtoto ako sawa, akaniambia mtoto ana shida. Riu arandikithia mandagitari na arigitani mocero makinya maroro ma kiwatho ni tondu matiari na umundu. Nikauliza sasa shida ya mtoto ilikuwa gani? Akaniambia mtoto hata ange survive angekuwa na shida mingi juu alizaliwa na complications. Nikauliza complications gani? Akaniambia juu mtoto hakulia akizaliwa angepatwa na cerebral palsy. Akaniambia na miguu zake hazikuwa sawa. Akauliza miguu hazikuwa sawa aje, na mimi naona miguu zake zilikuwa sawa. Akaniambia ni hivyo tu, kuna kitu kingine waliniambia after hapo. Kiriro kia Nyambura ni gikinyirite mwandiki munene wa thirikari ya kaunti ya Embu Amiruria uria ugite ni mambitio thuthuria na mandagitari kana arigitani aria makogatikana na mabitia makugonderera wira aria magocero makinyo makiwatho. Hiyo kulikuwa na negligence because walijua mtoto ni breach from the word go. Juu hiyo picha nilipigwa kwa hospitali, if nilipigwa mahali ingine hiyo ningesema hiyo ni error ya place ingine. Walinipiga picha wao wenyewe, walikuwa wanajua mtoto ni breach, walinifanyia VE, walikuwa wanajua mtoto bado ni breach, na bado wakani-induce, bado wakaniacha nikajifungua peke yangu without any help. Na walijua definitely they are professionals, wanajua what can happen after that. Vandore va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.
Aikari a kaunti ya Kiambu mari na mweke wa kugunĩka na motungata ma ũrigitani thĩinĩ wa mũbango wa UHC ũndũ ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu kũhĩtũkĩra mũbango wa Kiambu Afya. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi nĩ atĩ thirikari nĩ ĩharĩirie gũtungatĩra mũingĩ na mũno makĩria gwakinya ũgima mwega wa mwĩrĩ, akĩhinyĩrĩria atĩ matanyĩte gũkinyĩra bamĩrĩ makĩria ma 500 thĩinĩ wa mũbango ũyũ mwerũ toria tũratarĩrio nĩ Wambui wa Njuguna. Gũkinyĩria rĩu aikari makĩria ma 300 kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marĩkĩtie kwandĩkithio mũbango-inĩ wa kwamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ wa Kiambu Afya, mũbango ũrĩa ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio nĩ gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno, matanya ma thirikari nĩ gũkinyĩra bamĩrĩ makĩria ma 500. Ũndũ ũyũ akiuga nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria kũhũthia gharama ya marĩhi ma thibitarĩ marĩa makoretwo makĩgũmĩra namba nene ya Akenya. Ndatangathire mwaka ũyũ wathirire ngĩra andũ moimĩre twandĩkithie andũ, ndendaga kwandĩka andũ 1,000,000. Arĩa moimĩrire twandĩkĩte rĩu tũkinyĩtie hakuhĩ andũ 400,000. Ndirenda ona twanyihia tukorwo twina andu aitu 600,000. Thirikari ya kaunti ĩno ĩranĩire gũthiĩ na mbere na gũkinyĩria mũingĩ motungata matiganĩte ma ũthii wa na mbere na gũkinyĩria rĩu thibitarĩ cia ikĩro cia level 2 no irathiĩ na mbere na gwakwa icigo-inĩ itiganĩte cia kaunti ĩno. I can authoritatively say that Kiambu Afya has really impacted positively on our community. We've had at the community level challenges of members of the public not being able to access health care. But now it is easy because they come to the facilities, they are offered services or the services that they come wanting to be offered to them. Many of the programs, they don't cover chronic illnesses like hypertension, diabetes, asthma, cancer, but for Kiambu Afya UHC program, we have agreed that they are going to cover chronic illnesses. Mwena-inĩ wao aikari meranĩire kũnyitanĩra na thirikari nĩguo kũrutithania wĩra na njĩra ya hamwe, magĩtarĩria mũbango wa UHC ũgũkorwo ũkĩmaũra mũrigo mũnene wa gharama ya marĩhi ma thibitarĩ. Nashukuru sana serikali ya Kiambu County kwa kutupea hii card, linatusaidia sana. Imenisaidia kutibiwa, unaweza tibiwa hata Kenyatta. Nilitibiwa Kenyatta na nikatibiwa KU. Itanisaidia kunisimamia wakati nitajifungua mtoto kwa bili yote. Kila kitu yenye nita check up nini zote nitasimamiwa. Sasa mimi naweza sema asanti kwa kwa Matangi. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui. Kurarĩ na gĩkeno na ndũhio thutha wa igoti kuga andũ arĩa mamomoreirwo nyũmba ciao mwena wa Kariobangi no macoke mũgũnda-inĩ ũyũ. Makĩaria thutha wa itua rĩa igoti, aikari aya rĩu nĩ morĩtie President William Ruto amateithĩrĩrie ũrĩa megũcoka mũgũnda-inĩ wao, kuona gũkinyanĩria na rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũirigwo. Nĩ matarĩirie mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera kuma hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ciao cia momorirwo. Rĩu ningĩ makĩũria mũnini wa President Rigathĩ Gachagua gũtigĩrĩra gũtirĩ andũ angĩ mahĩtũkĩra thĩna ta ũyũ. Serikali ya mbeleni wakapatia sisi 1996 allotment, lease, title, kuna kitu sisi hakuna. Kila kitu sisi tuko naye. Kama kila kitu tuko naye, tunaishi maka 26 years tunakaa pale. Wasichana amezaliwa pale ni mama, wa vijana ni wazazi, yote ni wazazi. Bila notice wakuja kubomoa sisi. Nilikuwa